Well, welcome once again to everyone this evening. Today we're going to continue with the story of King David. I don't know if you had opportunity, but I asked you to read a certain chapter. Second Samuel 12, verse 12 to 31. Okay, so this continues the story of David and Bathsheba. So last time we had seen that King David had committed great sin. The sin of adultery and of murder. Committed adultery with Bathsheba. And arranged for the death of her husband Uriah. So God sent Nathan the prophet to convict David. Remember, Nathan the prophet made up the story about that rich man. But a rich man who stole the one sheep of his neighbor. One lamb. He didn't want to kill any of his own sheep. He didn't want to give up any of his own sheep, so he killed that one lamb of his neighbor. Not do ba basatana kini na weda mati weda thupo no le athakorgane athupo ke weda pal ula khorgane athupo weda te to do lama. Now it was just a story that Nathan had made up. Mi weda no ta te no ta khele wina ta te weda. King David thought it was true, became very angry, and he said, "That man must die." Awe wina ta te o bane no ke weda le awe sopa dawi sok mo weda le tawe ni mita to lo no awe sok mo weda le pa mata di it beber ganya ne krola si weda le no. And Nathan said, "You are the man. You had several wives and you took the wife of your neighbor." And Nathan the prophet said, "Because of this, there will always be trouble in your household." So David was convicted of his sin and he repented. King David said, "I have sinned." Nathan the prophet said, "There is also grace for those who repent." Nathan said to David that he would not die for his sin. He deserved to die. The sin of committing adultery was worthy of death. The sin of murder was worthy of death. And yet, because he humbled himself before the Lord forgave him. He said that David would not die for his sin.
awe siwe da no so da we te siwe te ba siwe da la ta de ba khu ne ba And yet there would be sadness in David's house. ba sa tana ke ne no ta su u sa u ko we da le so da we a hi pu ne lo As I said, there would always be trouble in his household. au ta si ba le no ta ko ta khe ko we da tho bo le hi pu ne lo And also the child conceived in Bathsheba would die. ba phu sa le no ba si shi ba o tho we da ne ke si we da ne lo So we see here God's justice and his grace. phe ne bi ti we da le ke sa ya ta to ta tra do ta bi ta phu ne lo Similarly, God is a God of justice and of grace. me we da ta mi kho le me site ni yin no me site ni yin lo ke sa ya ne no me we da you are la to tra do me se ko da you are la a pwe we da do ta bi ta phu ne lo You and I deserve the justice of God. na de pwan ne no ke we da le pa ta we da do ke sa ya ta to ta tra ne lo We have committed all manner of sin, and so we deserve to die. pa ma we da ta de ba a le ta te ke po wa ke le no ke we da pa kwe we ta we no le pa ke si we da ne lo But God is also a God of grace. pa sa do ke sa ya ne no me we da ke sa ya la me we da ta bi ta phu ne lo He gave his son Jesus Christ to bear the punishment for our sin. awe he we da pho kwa ke sa shu kri la we da so we da ta si nyo le pa ta de ba go ne lo Jesus Christ went to the cross loaded down with our sin. ke sa shu kri le ta da le to su nya lo ba ta pu tho le pa ta de ba ne lo And if we confess our sin, God is gracious. no pa me la we da pa ta de ba ne ke sa ya ne we da pwe we da do ta bi ta phu ne lo God will forgive us our sin. ke sa ya ke pla ku da pa ta de ba ne lo It doesn't mean that life is always going to be easy after that. le pa la pa ta de ba we la ki ne no le pa ta o mu ne no ke me da ta la nyo ne te me ba You know yourself that even though you are a forgiven sinner, yet life is not always easy. ne sinya na ke sa da we ta mu no ne me we da por ga le awe pata de ba por ga le ta pla ku yo ta pla ku ta de ba sa ta ki ne ta mu ne no thobo ne te me ta la nyo ba There still are challenges, disappointments, and difficulties in life. ke we da le pa ta ko ta khe no ta la ta do pwa le pa ta mu pu And so, with respect to the child conceived, there was going to be sadness and hardship. le awe pa pu ta ga in no le ta o tho o no ke se we da ni na ko we da le ke we da le ta ko ta khe do ta su sa wi ni lo After Nathan the prophet left, the child who was just born became ill. wina sa ke pu la ki ne no phu ta ga le no ba se shi ba de tho we ni o pla tho we da ba ne pa phu ta ga ni no chu ki tho we da ni lo We don't know what the illness was, but we are told that the baby became very ill. pre señal le ta sa me we da tam ni le ba sa na ke ne no le sa si te pa le phu ta ga ni chu ki tho we da na do ma ni lo Now, see what King David did. pre ti we da ta le so ta we ma we da phe ne David pleaded with the Lord for the life of the child. so pa da we khwe ki nya we da ka sa ywa le phu ta ga ya ta o mo ga ni lo He pleaded that the Lord would make the baby boy better. awe da khwe ki nya da le ka sa ywa no le akama bla tho ge da phu ta ga ni ke He fasted, that means he didn't eat. awe da du ta o khamya na we to o da ba He prayed day after day. awe ba thu pa we da tini wi tini He lay on the floor of his house in prayer. awe da mi na we da le da plo pu no ba thu pa da For 7 days he did not eat, and he lay on the floor and did nothing but pray. awe da nui tho to pu ne na we da to o ta no me ba ta la ma we ne na we da mi na we da do ba thu pa ta le lok la khu ni lo His servants came to him and encouraged him to get up and eat. ta ke da we he la o da hi ge ba o la we da ke o da But he refused, and this went on for 7 days. pa sa na ke na we da to we da ta ba ta we to o we da ta nui tho to pu ni lo What does this teach us? ta we ne to lo pa tam ni le That even though difficulties enter our lives because man has brought sin into the world, yet we may
pray to God for relief. แกตาก็ตาแค่แห้วันนี้เวดาเลปตาวมูพูเนาะเมเลเนาะตาเดบายแฮส่วนนี้แล้วเวดาตาเลตาก็ตาแค่แล้วก็เคลคีอาคนเนี่ยเนาะปกโลเวดาเลปกบาทูพาเวดานี่เนาะ All the hardship that we from time to time experience in this life is a result of the sin of man. เนตาก็ตาแค่เลปบาเลครอบครัวเวดาเลปตาวมูปูดอดส่วนใหญ่เนี่ยเนาะตานี่เมเวดาเนาะเลปาวคุพัวตาเดบาเซม Our first parents, Adam and Eve, sinned, ปโมปาโดเนาะในอิสวดาเวติรพาเนาะมาตาเดบา and in them we also sin. We too are guilty of their sin. เลเอาไว้เสียปุสิกับเวติรพาปมาตาเดบาเวติรพาเนาะปตากะมะเวดาเลปมาตาเดบานี่เนาะ And this has brought all the hardship that we experience in life, it has brought it into the world. เนาะตาเวนี่เนาะตาเดบาติรพาแค่และแค่สินเนาะเฮสอนนี่เวดาตาก็ตาแค่เนาะเลอก็เคลอีเนาะเลเปเลครอบครัวเวดาเลปตามูบูดอรสุเลอก็อีนี่เนาะ And yet we may pray about it. บาสตนากินี่เนาะมอปกบาทูพาเวดาตาอยากนี่ร์กี We may plead with the Lord. ปบาทูพาเวดาคือกินยาเวดาสุกใส่ยาอุติเวดานี่เนาะ When a loved one becomes ill or a child becomes very ill, we may pray. ปาเลเปออร์กามือสุกิทาเวดาเนาะปพูดกามือสุกิเวดาเนาะเอาเวดากันในบาทูปาติเวดา Now, back to the story of King David. On the seventh day, the child died. เปกิกทากิเวดาสุสปาดาเวนะเล่นวิตอตอปุเนนะพูดตาเวเนซีเวดานี่เนาะ The servants were very afraid to tell David that the baby had died. ตาคิดตาพาเสียพาว่าเสียพาปลีเวดาโดมาเลกเตเวดาสปาดาเวเลอโพควาพูดตาไกซีเวดานี่เนาะ They thought that he might harm himself. เอาว่าชั่วโมงดาเลอามินาหูไทยดามาบาดูลาตานี่เนาะ If he was fasting and praying and lying on the ground when the child was still alive, what would he do when he learned that the child had died? เพลพูดตากันนี่โอมุเดียข้านาเวดามิวตออตาบาดูตาออตาออดอบาตุกพาเนาะนอนในเลพอพูดตากันอินนี่เนาะเอาเวเลอซีเววิบลานี่นาเวดากมาเวดาตามนี่เลยนี่เคปาบายุทานี่เนาะ King David saw his servants whispering to each other. สปาดาวิทีเวดาลาเคปาปานะเวดากโตกสวีดาตกาดอตกาอเบเซ And he realized that that must be because the child had died. เอาไว้สิญญาดาเลเนาะพอพูดตากันอินนี่กซีเวดาลีนี่เนาะ So King David asked his servants, "Has the child died?" พอสปาดาวิซีกว่าเวดาตะคิดาปวาเนาะเลพูดตากันอินซีเวลีเนี่ย And they said, "Yes, he has died." เอาไว้ตะคิดาปวาสิบาเมเนาะพูดตาอินซีเวดาลี Then King David did a very surprising thing. Take a look at 1 Samuel 12:20. วิบลาเนสปาดาวิมาดาตาเลอัลโลกเมกมาโดมาเนาะพอกว่าเวดาเลคิชมวยลาเซโดดิซิเคซาบคิซีดอสดาวิเกเซเทเลฮอคูดอติซอตาเลทีดอพัวตาดอกลียาตาคำยักเลกเวกูกามอดอเฮนเลยัวฮิปูดอบูตาบาตาโลดอเฮนลาฮิดาเวดอခိตาดอปวาปากูลาเมญาดอออตาโล David does something that is surprising. ซอดาวิมาดาตาดมิลาลอกเมกมาโดมานี่ลอ Surprising to his servants and surprising to us. เมตาลาลอกเมกมาดาลาเคปวาติรพากอดอลอกเมกมาดาเลปวติรพากอนี่ลอ He got up and he washed himself เอาเกเซตบลอนนาวดาติซอกเวตา and he put some oil or lotion on himself. นาวดาพูดาโซเมเกนะโลชเมเกลาโล He went to his house and he worshipped. เอาดาเลวดาซูเวดาลุฮิบาเวบุตบาตอกไซบานี่ลอ And he requested some food and he ate. ลอนนาวดาคิวดาตาออบลอดาตาออนี่ลอ His servants did not understand what he was doing. อาเคปวติรพัตนาเปวดาตาลามาเวนี่บา As we see in the verses 22 to 23, they asked him, what was he doing? And then David answered them. เพื่อซาโปคิสิกิดาคิสิเตเนเนาะเอาเวตะกิดาปฏิกว่าดาเลนมานิเมตัมนี่เลเนาะบาเปกว่าดาเวดาซิเซเวดานี่ลอ
If you could read the verses 22 and 23. ดอซีเวดาพูดสามูเดียเพมือนดอยุดูตาอดอยหอลออากีดียซีวาตากญอยาดอดูมูดีพูดสาเนเมมตาสิญญาเตสิญญาตะกะเลดอแค่กินซิลีดอยุดูตาอดอตาอเนเมียบามนุเลยุดูเฮเกกดาเกียกเซียยกเลสัวโอเมอเวดาเนเทเกกดาเกสุยโอบา So they did not understand that when the child died, David got up and he ate. อาว่าสิพัฒนาเปิดบ้านนะเพลว่าพูดแต่ไงสิเววิลกิบ้านนี่สดาวิกเสถียรบ้าเวออดาม And he washed himself. อาว่าดาสิสอกเวลตา And he put on clean clothes. กูรักการอาว่าดาสิกาลากสกอ They did not understand. อาว่าสิพัฒนาเปิดบ้า But David explains that when the child was still alive, he prayed because who knows, the Lord might yet be gracious to the child. สดาวิเชฟยาเวสินะเพลพูดแต่ไงอมุดีข้านะว่าดาปัทุภาวดาสุกสายวาโอนะเมมตักสิญญาตะกะเลบัตติเลนะกสายวากมาบลากิเวดาพูดแต่ไงอีย Sometimes the Lord says no to our prayers. ตบลอกคนนี้ก็ใส่ว่าเนาะเอาไว้ได้ฮิตเอาไว้ได้ตัดสิเซอร์เนาะแล้วเตวได้เลยอยู่ที่หน้าบ้านเลยบ่ตัดทุกพามอ He always answers our prayers. เอาไว้ทอบนี่เนาะสิเซอร์ได้ตัดทุกพา There is no such thing as a prayer which is not answered. ตัดทุกพาเลยไว้ตัดสิเซอร์นี่ตัดสิเซอร์ตัวบ้านนี่ตัวอนอดบลอบามอ But sometimes God says, no, my child, no. ตบลอกคนนี้ก็ใส่ว่าเนาะเตวได้เนาะอยู่พูอยู่ที่หน้าตาเว้ยบ้า And here as well, God said no to King David. เพสิกอเนาะก็ใส่ว่าสิเวดาโนเนาะอยู่ที่หน้าบ้าอีตมาบลากิพูดอีบ้าเลยสอบดาวินี่เนาะ But David knew that the child's soul had gone to be with God. ภาษาดอสดาวิติญาเวดาเลพูดตาเวเนนอันนอตานีเนาะกิทอเวดาดอกไซวานี่เนาะ Right? We are made up of body and soul. When we die, our body falls to the ground, but our soul goes to be with God. เนาะปบาตาดูทอปาเลเนาะปตาติปาเลเนาะปเวดาดอปนอคูดอปนอตาเพเลเบเซียคันนี่เนาะปนอตานี่กิทอเวดาดอครีดอปนอคูนี่เนาะอุบาตาคูลอเลฮอคูลปูนี่เนาะ And for us today, living in the New Testament, our souls go to be with Christ. เลปเวดามิมุสัตเนเซกอเนาะแกดาเลเปมิตินี่เนาะปนอตานี่เนาะเวดาดอครีนี่เนาะ And on the great day of the resurrection, Jesus Christ will unite body and soul. เลมินิตากษรพาดอมินิเนนะกษัยชุคริเมเกลาเกเนนะเวดากดูเซบุเกเวดากดูปาโพเกเวดานอคุดอนอตาเลตากษรตมูทพาดอมินินี่ละ And then we will live body and soul with our Lord Jesus Christ forever. วันนี้ปกโอมูเวดาเลปนอคุดอนอตาตปุขอคือดอกษัยชุคริลาทุลอยนี่ละ But sometimes in this life, there are disappointments, there are difficult things. นะเลตบลอดคอนนี่นะเลตามูดโซญายนี่นะเมตาลาลอนะซาอูดอเมตาเลเกเวดาเลตากอดาเคโอเวดาอามานี่ละ And for David and Bathsheba to lose this baby, it was very difficult, of course. เลสอดดาวีดอนบาติชิบานะลาพุควาดไกโตอุลบานินะเมเวดาตากอดาเคโดมานี่ละ But David said, the child will not come again to me, but I will go to be where the child is. ซอปาดาวิซิเวดานะพุตาเวนี่นะเทเกกดาเกเกซุโยบาไม่เมริคอนนี่นะเยเกซัวโอนี่ละ And so that can give us great comfort if we have lost a child or we have lost a loved one, and another loved one who's died. We know that if that loved one was a Christian, then that person has gone to be with Christ. นอมีเวดาตาลามามือทอปเวดาสิรภาสิกอนี่ละเนาะเกเวดาเลเนาะเปโพเนาะเลปโพสิรภาเนาะมิซิเวดาเนาะเราได้เกเวดาเลเอาไว้ปะเลเปเออเนาะมิซิเวดาเราได้ปะลาสุกินาเกดาสิรภานี่เนาะเอาไว้ตะคันนี่เกโอเวดาดอเอาไว้กษัยชุครินี่ละ And we may know that we will go to be where our loved one is with Christ. เนาะเปสิญญาเวดาเลนะเวดาคันนี่ป่วยติรภาเนาะเปเกโอบาเวดาสิกอดอปะเลเปอติรภาเนาะเดครินี่ละ
But sometimes in this life, difficult things happen. มาซาดอนเนาะดับรอคอเนาะเลือดเตามือเวปุนี่เนาะตาก็ตาแค่มาซานี่เนาะ And we need to accept those difficult times as well. นาปบาปลุบาดัลเลบกบาตูลุเวดัดตาสักดอลลาก็กาสก็แค่สิก่อนนี่เนาะ And then we can follow the example of King David. มาในเบอร์ปอดถ้วยเวดาเนาะตาดูเตลสปาดาวิ King David accepted what the Lord was doing, and so we are taught to accept what the Lord is doing in our lives. สปาดาวินาเวดาตูลุเวดาเนาะตาเลกสามาเอกสายวามมาเวดาลาตาอมูปุเนาะเพื่อดาติดภาษีก่อนเนาะปกบาตูลุเวดาตาเลกสายวามมาเวดาเลบตาอมูก่อนนี่เนาะ We need to bow ourselves under the almighty hand of God. เปกรเนาะเอาปกโอเซบุเวดาเนาะเลเอาเวดากสายวาลาโซกมอดตูดกาสุยพอลานี่เนาะ Please look at 1 Peter 5, verses 6 and 7. ลีเตอร์เปโตรเซโดเยสพคูดันนุยมาตาดิเนดอสฮอลติตาเลยัวซูกญอพอลาดีโตตูอาศักตอบาดอกปาททอตุเนรเกเกียตุตาบายบาปอเนปาทลาเวดาโลเคเลรเกอเกดีอียตาวซุลอ The Apostle Peter tells us here to humble ourselves under the mighty hand of God. ตามพอสเปตรูเอาไว้ดาสิบาปว่าเพเพเลเนาะปกบะสลอบตาเลยัวซูกญออพอลามอกก็ใส่ว่าซูโดตูซูกฮึกญออพอลา Sometimes we experience very difficult things. เนาะตบลอกันเมตาเวลาลอตาอุดมาเนาะเมเลบเลคอบลบาเวดาเนาะตาก็ตาแค่ติดพาดูมา God is humbling us, ก็ใส่ว่าเวดาสลอบามอ and we need to bow ourselves under the mighty hand of God. บ้านในประกวดตอลเวดาเลก็ใส่ว่าซูกญอพอลามอ The Lord God gave King David and Bathsheba another child. ก็ใส่ว่าเฮลเวดาสปาดาวีดอนบาติชิบาลาพกวาตอดกานี่เนาะ So that child conceived in adultery, the Lord took the life of that child unto himself. เกเวดาลาโพเลนะเวดามาเวดาตาเอเบมาเอเบวาดกาลานบาติชิบาอุทเวเนนะก็ใส่ว่าฮีเกเวดาลานอกซาดาเวโอ But he gave another baby boy whom they named Solomon. วันนี้ก็ใส่ว่าเฮลพกว่าพัวตอดกาลาก็เวดามิเลซอชโลมอนี่เนาะ Solomon means peace. ซอชโลมอคอปิญามีเวดาเลตาคูตามินี่เนาะ The Hebrew word is shalom. ในฮีบรียตากตุนะปะกเลชโลม Perhaps you've heard that before. Shalom and Solomon is based upon the Hebrew word shalom. นี่นะเวดาตากตุชโลมนี่ลาปุกุยเนาะอาเกเวดาเลอเวเนาะเดตซอโลมอนเนาะเกเวดาเลอเวมีเวดามีเวดาเลอเวดคันนี่ตาคูตาโพนี่เนาะ Refers to that the Lord God gives peace. เกเวดานามีเวดาตาละอาบัตเวดาเลกษายัวเนาะกษายัวฮีเวดาตาคูตาโพนี่เนาะ This also points to our Lord Jesus Christ, the Messiah, who is called the Prince of Peace. เพนี่เนาะมีเวดาตาละดุเนสุเวดาเนาะปกษายิสุครีละบัตตากอเลเนาะตาคูตาโพอสอปานี่เนาะ If you go to Isaiah 9, verse 6, please. ปกเลเวดาเลลิวิชายาเซโดควิซาโปคูลิวิชายาเซโดควิซาโปคูอเกดีอีโพตตกาโอเพลเลโปโกตาเฮลอปวาลโพควาตกาลอดอตาซิญโกลาพิบาโคดอตากโกเมเลตาลอลาปากุโลดกาตาสูกษาอาสุสุอาคาคาอปาตาคูตาโพอปโดพาโดดกาลอ Okay, I think we can understand that Hebrews 9, verse 6 is a prophecy of our Lord Jesus Christ. นับเวดาเลเนาะลิวิชายาเซโดควิซาโปคูเนี่ยเนาะมีเวดาเลเนาะตาเตสเวดาวิอาตากโตเฮสเวดาเลก็ใส่ชุครีตาเฮเนี่ยเนาะ Right? To us, a child is born, and we know from the New Testament that refers to Jesus Christ. พวกควาตกาโกเพลทเวดาเลปุโกพวกตากาโกเพลทเวดาเลปุโกเนาะลิลิซอสเคียอัตโตตกตุปุญญาคอพยามือเวดาเลก็ใส่ชุครีเนี่ยเนาะ
And then it mentions all those names that by which he will be called. တော့နေတာရထဝဲဒါလာမီနေနာကဘာတာကောအော်ဒီလေ Wonderful Counselor, တာကောလေနော်တာလောလာအကဆာ Almighty God, Everlasting Father, ယူဝလာဆုကမွန်ဒိုတူနော်ပါလေလောထူလောယ and then Prince of Peace, နော်တာခုတာဖောစောပါ Prince of Shalom. ကဲဝဲဒါလေဝဲတာခုတာဖိုရှာလိုမ The name Solomon is there. တာမီလေဆောရှလိုမဖဲနေ Okay, so Jesus the Messiah will bring us peace. ယေရှုနော်ပွားဥကေခကေတာမေရှိအဝဲဒါခဲစောနေပွားတာခုတာဖိုနေလော He establishes peace between God and us. အဝဲဒါနော်သူလောဝဲဒါတာခုတာဖိုလေယူဝါတော့ပွဲစီတဖာဘတ်ဆာ Please look at Romans 5, verse 1, Samuel. ပကွာဒါလေလီရိုမေဆာဒိုယေဆပ်ပေါ်တာမာသဒီနေတော့တပတ်တော့ပါလို့ပါလေတနာစတာတော့ပခုဘဖို့တော့ယူဝါလေဘကဆိုင်ရှုခရီအခုလော We have peace with God through our Lord Jesus Christ. ပိုတော့တခုတာဖိုတော့ကဆိုင်ယူဝါခေါပလေဘကဆိုင်ရှုခရီနေလော There is no true peace except through Jesus Christ. တခုတာဖိုအနော်နော်တော့ဝဲဒါနော်တမီပါထဲတာတမီလေခေါပလေဘကဆိုင်ရှုခရီနေလော But if you believe in Jesus Christ, then you are at peace with God. နမနာဝဲဒါကဆိုင်ရှုခရီနေနော်နကိုအဝဲဒါတော့နော်တခုတာဖိုဘာလိုကင်းသာခုလိုဖိုလိုကင်းသာတော့ကဆိုင်ရနေလော By our sin, we went to war against God, but Jesus Christ brings peace. နော်လေပတတဲ့ဘာခုနေနော်ပဒူတာဒူထော်ဒါဝဲဒါတော့ကဆိုင်ရပါစာတော့နော်ကဆိုင်ရှုခရီနော်အဝဲဒါဟဲဆိုကေဝဲဒါတခုတာဖိုနေလော And so that can strengthen you in this life when you experience hardship. တဝဲနေနော်မေတလာဒုဆုတော့ကနာနော်လွန်တာအမဝဲတဆိုဝဲအင်းနော်ဖဲလန်လက်ခေါပလိုဘာဒါတကောတာခဲတနာတာဘောက This life is difficult. တာအမှုရဆိုညနေမေဝဲဒါတကောတာခဲနေလော There is sickness and there is death. တော့တာဆုတာဆာနော်တော့နေတာသီတာပွား And there are people who persecute us. မနေဝဲဒါတော့ပွားတိဖာလာမအမနာပွား I don't need to tell you about the hardship that Karen people experience in this life. နော်ရတလို့တက်ပြနာလဲနော်တကောတာခဲလဲပွားကညပိုတိဖာလဲခေါပလိုဘာဝဒါလာတောင်မှုတဆိုရင်နေပါ I mean, many of you have had to flee your homeland because of unrest, because of enemies. နော်သူဝဲဒါအားကနော်ပါအားကဘာခေငွေအပလိုခေတကွေလာဒုသဝပူနော်မေဝဲဒါလဲဒူဒါခုနေနော် Because of people after you. မေဝဲဒါလဲပွားဟဲလူခုနသမှုခုနေ I can tell you on the basis of the word of God that you can be at peace. မာဆနာကေတက်ပြနာသေးနော်လေဒုသနိဒါတာလေကဆာယွာအကလူကထာနော်အကေဝဲဒါလေအဝဲတခနဲ့နိုဝဲဒါတော့အဝဲတခနဲ့တခုတာပိုသေးမ You can know true peace with God through faith in Jesus Christ. နသိညာဝဲဒါတခုတာပိုနော်နော်လေကဆာယွာပိုနော်လေတန်နာကဆာယေရှုခရစ်နေလော Peace through the Prince of Peace. နော်တခုတာဖို့နော်ခေါပလိုလေတခုတာဖို့အစောပန်းနေလော Now, the baby boy Solomon received a second name. ဝဲဆောရှလမနာဝဲဒါဒိုနေဘာဝဲဒါမီခိပလက်ပလက် God sent Nathan the prophet to David and Bathsheba to give the child another name. ကဆာယရှလဝဲဒါဝိနာသာလဲခဲဝဲဒါဆုအဝဲစပဒါဝေဒနာဘာသရှိဘာအိုလခေဝဲဒါဆောရှလမမီလခိယူဒီယူနေလော Not to replace the name Solomon, but give an additional name. တမေဝဲဒါမီဝဲနေလကမာကောကေဝဲဒါဝဲဆောအဝဲဆောရှလမအမီအလောနေဘာမီမေခနေနော်အဝဲဟီဝဲဒါမီလာသောအမီလာဂတ်ပလကဒါ And that additional name was Jedediah. ကဲဝဲဒါလာမီနော်လေအသောပလနေနော်အမီလဲဆောဂျေဒဒါယာမ Jedediah means beloved of the Lord. ဂျေဒဒါယာခေါပညောနော်မီဝဲဒါလေပွာလူကဆာယွာအေအောမ
The Lord God loved Solomon. He had a special love for Solomon, and therefore he gave him that name, which means beloved of the Lord. Kesaywa ewe da so Shlomo mo. Koni kesaywa hilo owe da le amilo lo so so wen ina. Akamya mi we da le no. Awe kesaywa at no pale kesaywa e oni lo. Now, of course, we know that there is another one whom God called his beloved son. No petinya le pala garga no kesaywa ko ole no. Yepo kwale ye e omo. And that was Jesus Christ. Pawe ni mi we da kesay shukri no. Go to Matthew 3, verse 17, please. Peklewe da le limate sa do ta sa po desihu desinui mo. Do Yeshu dobla thawi do le torko khala tikla do kwa muko oto athala go do tiyua tha yilodi toluya to do helo la lonilo do kwa taklu tholo le muko do siweda awedega I mi yupo kwale ye e do bayetha le olo. So Jesus Christ was baptized. When he came up out of the water, a dove came down and alighted on his head, and there was a voice from heaven that said, "This is my beloved son." Na pene ke se shukria doble athaleti na blane thasa helo la lo na de tholwe tho na blane taklu thotha le mukho na siweda na awe I me phokwale ye oni lo. Jesus Christ is the final and perfect Jedediah. Ke se shukrine na meweda na pala le pwe na do pala kigte la meweda na Jedediah na pala yua e omo. The final and perfect one who is the beloved one of God. Aweda meweda pala kigte do pala papwe le aweda kanike sayua apokwala eweda. Jesus is the fulfillment of Solomon, the Prince of Peace. Porque weda le Solomone na meweda na tamale tapwe toke weda say shukri na ke weda neso weda ke say shukri na ke say shukri male tapwe toke weda aweda takuta po asopa. And he is the fulfillment of Solomon's other name, Jedediah. Blanda weda amale tapwe toke weda no aweda kani so Solomo mila gade plena la meda so Jedediah mo. So Jesus Christ, both the Prince of Peace and the beloved one of God. Na weda ke say shukri ne na weda mi weda no takuta po asopa do awe yua pokwala ewe mo. And when you believe in Jesus Christ and confess your sins, then you too become a Jedediah. Pele na nemu awe nemu olo na weda ke say shukri mi na nemu na ke say shukri ne na nemu awe olo ke say shukri mi ne na nasiko na nemu weda so Jedediah. Then you too become a beloved one of God. Nasiko na neketa weda na wale na ke say wa e o. A beloved daughter, a beloved son. Keda pokwale awe yua e o da pomule yua e o ni lo. God loves you for the sake of Jesus Christ. Ke say wa e na mile ke say shukri ko ni lo. All right, now this story ends. We read about Joab, the commander of David's army. He is at war with the Ammonites. We peti we dale ta teni kete we dale no so yo ana la mi we da so pada we no atuko pado no awe da aduta do no wa hamopomo. So Joab had surrounded the capital city of the Ammonites, the city Rabbah. Na we so yo ana awe da kuwotika we da na awe pa hamopo awe no le awe we no raba. Joab sent a message to David and he said, "You must get down here." So yo ana sure da tak so su awe so pada we o ate da le he pediki. Joab, a humble man, he says, "I don't want to receive the glory for having won the victory. We so yo awe da solata na we da siwe da le no awe da kane yete edodo ni ba da talata pole tamane ini ba. The glory needs to go to David," is what Joab was saying.
ta le so yo si we da ni no ta la ta po ni no ka ba le we da su so da we o ni lo. Now, if you think back to the beginning of the first story about David and Bathsheba, you see a very interesting thing. Ni me ke kwa ke we da na la ka ti no ta khe ba ka le so da we da ba se she ba le ba ma lo la pu kwi de la ni no na ke ti we da pe pe ni no ta la lo si we za pe pe ni. At the beginning of the story, in chapter 11, verse 1, we read that Joab and the armies of Israel were at war with the Ammonites. Ti we da no la sa do te sitter ni no sa po te ne ti we da le a po Israel pho a thu me ti pha do so yo a na we ti pha no ke we da du tho da we da pa a mo pho ni lo. David should have been there, but he stayed in Jerusalem. So da we no kre le o we da le ta du plo no ba sa ta ke we da o ti we da le we Jerusalem ne. And in the afternoon of the day, he was taking a nap on his couch. No le a we da ka ne ke we da le a we me ha lo kho ba ne we da mi o bu we da la lo chi na po ko. So his armies were at war against the Ammonites, and he was asleep taking an afternoon nap on his couch. No a we a ti mi ti bo de du da pa mo pho no le a we da ka ne ne na ta du plo no me me a we no ka sa du no o bu no mi o bu we da la lo chi na po ko. And he got up and looked down from the roof of his palace, and he saw beautiful Bathsheba. Ba na we da ge se da ba ne le ta we da la de a we a no ko chu ba ne na ti we da a we no ba ti shi ba mo. And then we get the whole story of committing sin with Bathsheba and murdering Uriah. Ba ti we da no ta te do ka ne no la we da ma ta de ba tho da we da na ba ti shi ba ne na we da no ma ta de ba tho da we da so Uriah le ma ti we da so Uriah mo. So we get the whole story that we talked about a month ago. We get the whole story that we talked about today. Na ba ne na ba ke kwa da no ke we da ta khe do ti yu nya no le ba ma lo we da la pu kwe te la ne ba ka no ba te shi ba da a so da we ge do ta khe le pa ma lo le te ni nya i go do. And now at the end of it all, Joab, the commander, is still fighting against the Ammonites, and he calls David to come to him. Ma ne pe tie da pe pe i no le ke te na ke ne pe ne no a we so yo an tu ko pa do ne na we da du di da le na pa mo po a o no ma ke ne na we da ko we da so da we le ke su a o ne lo. Joab is a very honorable man, and he says, I don't want to take the glory. You, King David, you must take the glory. So yo an na we da so lo tha no mi pa la so lo tha ba te da ta we da ta kro we da do ta la ta po le ta ma ne yo ba me ko na ne da na so da we no na ba hi ni we da ta la ta po ni lo. So then we read at the end of chapter 12 that David does go to where his armies are, and he goes to them where they are besieging Rabbah. Na pe ne na pe ti we da le a sa do de si ki no le ki te ne na a so pa da we no le we da la ti mi ti bo a kla no le a le we da le a we te ka ne no ta lo le no ra ba no. So now King David is where he's supposed to be. Na me da ta lo pe pe ne no ta lo le a we te ka ne so pa da we kre we da lo mo. The king is supposed to be with his armies, leading them in battle. So pa ne no ka ba we da da ti mi ti bo no ka ba skho da ti mi ti bo le ta du plo. The king is not supposed to be sleeping on his couch in the afternoon. So pa ne na da ba we da le a we ka ne a hi pu de kom ya ne mi no o we da le a we ka ne a lo chi no kosh po ku ba mo. The king is not supposed to be committing adultery with his neighbor's wife. So pa ne na de ba mi we da le a we no ma we da no ta e be wa do pa la khwe ma ba. The king is not supposed to be murdering his neighbor. So pa ne no da ba mi da pa le a we da ma ti kwe da pa la khwe ne ba. But that's what King David did, Da we ne mi we da ta le so pa da we ma ti we da. that he repented and God forgave him. Na we da po ya la kya ta do ka sa yu plak we da ta de ba ni lo. And now at the end of the story, he is where he's supposed to be. Pe ne no le ta khe la ka te ne ya
aweda oweda ta lo le akre oweda lo ni lo leading his armies into battle, aweda skwe weda timothy bole ta du plo fighting against the enemy, aweda du thoda weda du da te pa winning victories for God and his people. aweda doni ba weda ta manne no le ke sa ywa go lo la pwa go mu go So now King David is where he's supposed to be, he ni no so pa da wi no oweda ta lo la akre oweda lo leading the battle against the Ammonites aweda skwe weda ta du thoda weda pa mu po and against Rabbah. no ni ne thoda weda aweda lo no we la mi weda raba ni lo And he did win the victory. ba weda manne weda ta ni lo We read that he took the crown of the king of Rabbah no pe pa ba weda no la we hi ne weda awe so pa le raba ga na khothulu a gold crown with many precious stones in it. ke weda le khothulu thu do ke da le lu do pe do weda la lo ama And that was put on King David's head. na khothulu we ni no ba ta pa tho le so pa da we kho ni lo David, as the anointed one of the Lord, wins the victory. so da we no la me weda pa la ka sa ya do pho te ga no ke nya weda mane ni weda ta mane ni lo And so the Lord Jesus Christ, the anointed of God, wins the victory. na ke pe ke sa Yesu Kri no la me weda yu a to pho la a phu a pa do phu ta no weda mane weda ta mane ni lo He is anointed as prophet, priest, and king. awe da bata do pula we me we da no awe we awe do sopa do paluta do ni lo As king, he wears the crown dia me da sopa to no awe da kuwe da khothulu ni lo and he wins the victory against the enemy. lo da manne we da ta manne thoda we da adu da ni lo And so we may know that our Lord Jesus Christ will win the victory. mo pe sinya we da le no pe se Yesu no we da kni ba we da ta manne ni lo He will win the victory against Satan and against those who persecute the church. na awe da no command we da no awe mi ko li no ba da pa ti pa le awe da ma na we da ta opo ti pa ni lo When Adam and Eve fell into sin, then God said that he would send someone who would crush the head of the devil. pele no use da so ada na we ti pa no te we da le ta de ba pu ni no ka sa ya lo we da le awe da ka so lo da pa ga la we da ka yo ti te bui we da mi ko le ku ta ki ni lo It is Jesus Christ who came, won the victory, and crushed the head of the evil one. na awe da ta we pa ni mi we da ka se Yesu Kri no la he we da no la maneta lo we da no yo te bui we da no pa to mi ko le ku ta ni lo Well, there's still work to be done. no tama le takrema wi ki oni o di we da ni lo Christ has not finished his work. ka sai shu kra tama tu wi we di ba He will come again on the last and final day and crush the head of the evil one. awe da ke ki da ki da le men ki te ba na we da ke yo the bui we da no pa to mi ko le ku ti ni a ku ta ki ni lo And Jesus Christ will win the victory. a ka sai shu kri ki no ka man ni we da tama ne ni lo So may that comfort and strengthen you. mo ta we ni no ka ma mi thona do ki su thona ni de ki In this life, we experience much hardship. le ta mu tu so nya na pa le couple ba we da ta ko ta ke na do ma Also, enemies of Christ persecute the church. ba ne na kriya du da no la ma na we da ta o po And we just have to wait. mo pwe ti de pa na pa ka ba kho da ni lo Wait for the coming of Christ who will make all things good and well. kho da kriya ta he ke na la we da ka ma ke we da ta khele la re ba ni lo Yes, Christ will win the victory, and we just need to wait for him to come. na kri ko na ka man ne we da ta man ne na pwe ti pa o the da le pa ka ba kho o la we da ke ki da ki ni lo